Gledate najnoviji video na mom kanalu. Ako vam se dopadne, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Evo kako provereno i efikasno da očistite isflekane stolnjake. Nakon svakog ručka na stolnjaku ostane poneka fleka. Najgore od svega što su sve te fleke masne i što ih je teško skinuti. Međutim, nema razloga za brigu. Postoji univerzalno sredstvo koje možete sami napraviti i očistiti svaku fleku sa stolnjaka. Za pranje stolnjaka bit će vam potrebno 1 plastični lavor i 4 litra vruće vode. Biće vam potrebno još 1 kapsula Ariela, 1 puna kašika narendanog marsejskog sapuna, 1 kašika tečnosti za sudove, 1 kašika sode bikarbone i 1 kesica limuntusa. Uzmite staru varjaču i dodajte 1 po 1 sastojak mešajući u toploj vodi. Prvo rastvorite 1 kapsulu Ariela i dodajte punu kašiku izrendanog marsejskog sapuna. Kad to dobro rastopite, dodajte sodu, limuntus i tečnost za sudove. Svo vreme mešajte sve sastojke dok se dobro ne sjedine. Dok sve to rastvarate, voda će se malo prohladiti, tako da stolnjake nećete potapati u vrelu vodu. U taj rastvor potopite stolnjak i blago trljajte mesta na kojima ima najviše fleka. Zatim stolnjak ostavite da odstoji u tom rastvoru 2 do 3 sata. Možete povremeno još 2 do 3 puta protrljati stolnjak u tom rastvoru. Na kraju dobro isperite stolnjak i raširite ga i bit ćete oduševljeni. Kada se bude osušio, na njemu neće biti ni jedne jedine fleke. Ako imate više isflekanih stolnjaka, očistite ih na sljedeći način. U bubanj mašine ubacite 1 tabletu za mašinsko pranje sudova i 1 bombicu Ariela. Zatim u bubanj mašine ubacite sve svoje isflekane stolnjake. U 1 plastičnu činiju sipajte 1 šolju vruće vode, pola čaše praška za veš, 1 kašiku rendanog marsejskog sapuna, 1 kašiku sode bikarbone i 1 limuntus. Sve to dobro rastvorite i sipajte u pregradu za prašak. Uključite mašinu na temperaturu od 30 ili 40 stepeni u zavisnosti od vrste materijala stolnjaka. I stolnjaci koje ste oprali u mašini neće imati ni jednu fleku, a svi će oni lepo mirisati.